mana mana wabaye mana mana we. Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Haleluya. Mukomeze mumererwe neza mu banyu no mu byanyu. Ndabifurije indwi nziza ya Noel. Mukomeze kumererwa neza. Haleluya. Kandi ndakwifurije kubera abandi umugisha. Abandi bagira umugisha ku bwawe, hazogira abazonezerwa ku bwawe. Umva, Yesu Kristo abahe umugisha. Uyu munsi ndafite inkuru nziza ndakuzaniye. Ngiye kubabwira igituma Yesu yaje. Ngiye kubabwira ibintu nk'abinga bituma ni kubera iki Yesu yaje. Reka dusome mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, igice cya 3 umurongo wa 16. Ni ijambo abantu benshi bazi ari ijambo ryiza ryakoze ku mutima wanje. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Haleluya. Umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwa ubugingo budashira. Urukundo Imana yakunze abari mu isi cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Ngiye kubabwira ibintu nka bine bivuga cyatumye Yesu aza. Ibintu byatumye Yesu aza. Ikintu cya mbere cyatumye Kristo Yesu avuka aza mu isi niki? Icya mbere, yaje kuduhindura abana b'Imana. Yesu yaje kuduhindura abana b'Imana. Umva, hariho abantu b'Imana n'abana b'Imana. Hari abantu bose n'abantu Imana yaremye, ariko kandi hariho n'abana b'Imana. Abana b'Imana. Akarorero kumvikana, example yumvikana. Mu igihugu kiba gitwawe n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu muri babana atwaye afitemo abana be. Ni ukuvuga ngo uwundi muntu aje ku mukuru w'igihugu asaba audience nini cyane, cyangwa agiye muhira ku kirimba bisaba ibintu birebire kugira ngo bamwijize. Ariko umwana wo muri urwo rugo, umwana w'umukuru w'igihugu, ahavuye atashe mu rugo iwabo, tibarinda kumusaka, tibarinda kumubaza ngo se uvuye, ntibamuza ipapuro, kubera iki atashe iwabo. Mu kintu cyazanye Kristo Yesu ngaha mu isi, yaje kutugira abana b'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 harabivuga neza atomoye, ariko abamwakiriye bose, abakiriye nde Kristo Yesu, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Amen. Abamwakiriye bose yabahaye ubushobozi bwo gucika abana b'Imana. Abo nibo bizeye izina ryiwe. Abamwakiriye yabagize abana. Haleluya. Umva, icyazanye Kristo Yesu nuko tugira abana. Twebwe turi abana b'ibwami. Nimba warakire Kristo Yesu uri umwana. Ntabwo uri umucangero, ntabwo uri umuja, ntabwo uri umugurano, uri umwana. Yesu yaje kugira ngo tuba abana. Yesu Kristo abahezagire. Ndakwifurije, nimba utarakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wawuntegera, umva, urakeneye kuja mu gitigiri cy'abana. Urakeneye kuja mu gitigiri cy'abana. Nta bintu birebire cyane ndakubwira, ariko Yohana yavuze ngo abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Warizeye iryo zina ryiwe? Nimba warizeye iryo zina ryiwe, nimba waramwakiriye, uri umwana w'ibwami. Umva, uri umwana uzuvuga, ugende nk'umwana w'ibwami. Yesu abahezagire. Icya kabiri cyazanye Kristo Yesu, yaje gukuraho icyaha. Yesu yaje gukuraho icyaha. Hari icyaha cyari cyuzuye isi mu mitima, abantu bari mu mwijima. Yesaya yarabivuze. Haleluya. Yesu yaraje ngo adukure ku icyaha. Matayo yarabyanditse igice cya mbere umurongo wa 21 yaravuze ijambo ryiza, azobyara umwana w'umuhungu, nawe uzomwite Yesu, kuko ari uzokiza abantu biwe ibyaha byabo. Kuko ari uzokiza abantu biwe ibyaha byabo. Mu byazanye Yesu yaje kudukura ku ibyaha. Nimba ukigendera mu byaha, bene data, mu gihe cya Noel abantu benshi umengo baritwara bakaja mu byaha, bakaja mu bintu bitari byo. Umva, mu byazanye Yesu yaje kudukura ku ibyaha. Yesu yaje kudukura ku ibyaha. Matayo yabivuze gute? Azobyara umwana w'umuhungu, nawe uzomwite Yesu, kuko ari uzokiza abantu biwe ibyaha byabo. Yesu yaje kudukura ku ibyaha. Nimba ukigendera mu byaha, umva, ibya Noel byo guhimbaza ubireke kuko ndibikuraba. Yesu yaje kudukura ku ibyaha.
dushime duhinezerwe duhimbawe kuko Yesu yaje kudukura ku ibyaha. Mwumvirize icete cya Yohana, icete cya Yohana wa mbere igice cya 3:5 havugamo amajambo meza. Kandi murazi yuko uwo yahishuwe kugira ngo akure ku ibyaha, kandi atacana kimwe kiri muri we. Iwe ntaca cyari muri we, kandi murazi yuko uwo yahishuwe kugira ngo akure ku ibyaha. Yesu yaraje ngo akure ku ibyaha. Umurongo w'8 igice cya 3 umurongo w'8 haravuga ngo ukora ibyaha n'uwo wamugwanizi. Ukora ibyaha n'uwo wamugwanizi. Mubyumve neza, ukora icyaha n'uwo wamugwanizi, kuko uhereye ubwa mbere na mbere uwo mugwanizi yamakora ibyaha. Icyatumye umwana w'Imana yishurirwa ngiki. Haleluya. Icyatumye Kristo Yesu avuga ngiki. Oh, haleluya. Nukugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Haleluya. Mubyazanye Yesu yaje ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Hari igikorwa cy'umugwanizi kiri muri wowe, haguruka ugisenyagure, ugikureho, ugirandure mu buzima bwawe. Matayo yaranditse ijambo ryiza, aravuga ngo ikintu cyose kitatewe n'umwami kizorandurwa. Ikintu cyose data atateye kizoranduka. Haleluya. Yesu yaraje ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Umva, ndagusengera inkuru nziza, ndagufitiye inkuru nziza. Senyagura ibikorwa by'umugwanizi ku buzima bwawe. Senyagura ibikorwa by'umugwanizi muri iyi Noel ya 2025. Senyagura ibikorwa by'umugwanizi bive ku buzima bwawe. Haleluya. Kindi kintu cyazanye Yesu. Haleluya. Yaje kuduha imirimo misha. Yaraduhinduriye imirimo bavandimwe. Yaje kuduha imirimo, ibikorwa misha. Haleluya. Twarahindu ibya kera ntacyo bikidutwara, ahubwo twaje guhindurirwa ibikorwa bisha. Icya kane yaje guhinduka umutambyi, umuherezi. Kera nta bantu binjira hera nabo. Wari umutambyi nawe yagendiyo yacumura agapfiriyo bagakwega umugozi. Ariko Yesu hari ibintu bibiri byabaye. Yesu yaje ari igitambo kandi ari umutambyi. Haleluya. Kandi ni umutambyi w'ibihe, ni umuherezi w'ibihe bidashira. Cyanditse mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 5. Yesu yaje ari umuherezi w'ibihe bidashira. Amen. Na wundi muherezi ugikeneye ngo aje kudusengera hera. Oya, twebwe turishikira. Mu gitabo cy'Abaheburayo haravuga ngo twegera intebe y'ubuntu tudatsinzwe, tudafite ubwoba. Haleluya. Kubera ko twegera intebe y'ubuntu tudafite ubwoba, nuko umutambyi, umuherezi mukuru ariwe Kristo ari hariya. Haleluya. Dufite umuherezi ni Kristo. Nimwegera intebe y'ubuntu mudafite ubwoba. Haleluya. Mwegera intebe y'ubuntu mudafite ubwoba. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Abasubira umurongo tumara dusenge. Mutima wacu unezerewe Kristo Yesu. Yesu yaragize neza. Yesu yaraje ngo tubuhoke. Yesu yaraje ngo turonke agakiza. Yesu yaraje. Haleluya. Yesu mwana w'Imana. Umwanditsi w'Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 16 haravuga gute ngo nuko twegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba. Haleluya. Kubera iki? Hari umutambyi, hari umuherezi Yesu, kugira ngo turonke ikigongwe. Amen. Turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Yesu yaje ari umutambyi, yabaye igitambo ahejeje abantu umutambyi. Haleluya. Amaze ku igitambo, amaze ku mutambyi, aratubwira rero ngo nimwegere intebe y'umuntu mudafite ubwoba. Mwegere intebe y'ubuntu mudafite ubwoba kugira ngo muronke ikigongwe cyo kubatabara mu gihe turonke ikigongwe. Haleluya. Turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Bavandimwe, Imana yacu yarakoze cyane. Yesu Imana nta deni gufitiye. Yaduhaye ibyo twari dukeneye. Twari dukeneye Yesu yaramuduhaye. Twari dukeneye mwemu yaramuduhaye. Twari dukeneye ijambo yaramuduhaye. Haleluya. Yaduhaye ibyo umwana w'umuntu yarakeneye, twarabihawe. Haleluya. Nido tarahawa tutararonka uzabironka. Paulo yabwiye Abefeso ngo yaduhezagiye imihezagiro yose y'ahantu ho mu ijuru murinde muri Kristo Yesu. Twarababariwe muri Kristo Yesu. Turabanyamahoro muri Kristo Yesu. Twuzuye umunezero muri Kristo Yesu. Haleluya. Muri Kristo Yesu turafise byose. Yesu aguhezagire. Ndakwifurije indwi nziza. Ndakwifurije umunsi mwiza cyane. Uyu munsi ushishikare kumererwa neza mu bawe no mu byawe. Yesu yaraje ngo tubabarigwe. Yesu yaraje ngo tubabana. Bene da ube fieri yuko uri umwana w'Imana. Ube fieri, ugendana fieri yuko uri umwana w'Imana. Dusenge. Turagushima Kristo we.
Turakunezererewe cyane, turakunezererewe ko waje watugize abana, twari kure y'amasezerano yawe, ubu turi abana b'ibwami, ubu turi abana. Sifa kwa Yesu, ubu turi abana. Turagushimiye cyane. Watubereye umuherezi, umutambyi, ubu twegera intebe y'ubuntu udafite ubwoba. Kubera iki? Kubera ari wowe uhari. Haleluya. Waje gusangangura ibikorwa by'umugwanizi, waje kugira ngo usangangure ibikorwa by'umugwanizi. Turasangangura ibikorwa by'umugwanizi byose byo wabikorera muri uyu muntu mwami. Ibikorwa by'umugwanizi yashize mu buzima wiwe, mu buzima bwiwe, ndabisanganguye mu izina rya Kristo Yesu. Umugirire neza, umuhe umugisha, ubuntu bwawe bwinshi bwiyongeranye ku buzima bwe. Urakoze, amashimwe kugarukire mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Nshishikaye kubifuriza ibihe byiza bya Noel. Mana, mana